The National Bank for Agriculture and Rural Development lani NABARD ka invites online application nagbenta kini ki post cho ka assistant manager but ka last date ban submit ki application form kan dei hadu ka khatsan tarik ubanai August 2020 kini ki di ki post cho ki assistant manager grade A ka total number of post ka don hadu chispa artali ki post but ki discipline wise vacancy list nakabenta ki general kandon sanpho ligi post charter accountant south ligi post finance new ligi post computer information technology kandut ligi post agriculture at ligi post animal husbandry at ligi post fisheries kawi post food processing kawi post forestry at ligi post but the plantation and horticulture kawi post Shushu nakabenta ka geoinformatic kawigapos, development management lightligipos, statistic atligipos, civil engineering lightligipos, electrical engineering kawigapos, environmental engineering or science atligipos, human resource management atligipos, but garage bahasa atligipos. But ka age limit nakabenta kitegipos baper pila ban apply na ya kito ki candidates ki balada arpuei hadu lipos nem karta baru kandon ka upper age relaxation na kabenta ki ST kata hadu sans nem dikata ka bomut na kabenta jungi ki ST nila ban apply hadu karta life sans nem ka qualification lane ka kerdan ka bapila ban apply na kabenta ketika post assistant manager hapo ka NABARD na kabenta ka post general Kino ki candidates ki bakwa ban apply nakabenta ka take post kidai ban pendem ya ka bachelor degree ha kano ko subject but nakano ka recognized university lani institution harangkat ka handu phoma ka percentage handai nakabenta ki schedule tribes pade kandai tang san pesan ma ka percentage but kumjuru nakabenta ka post charter accountants kidai ban pendem ya ka bachelor degree ha nakano ka recognized university lani institution. Nagamta ka post finance pade gidiban pendep ya ka BBA in finance or banking. Nagamta ka post agriculture gidiban pendep ya ka bachelor degree in agriculture harangkat ka san ma ka percentage. Nagamta ka animal husbandry ru gidiban pendep ya ka bachelor degree in veterinary or science or animal husbandry. Mat kumjuru nagamta ka fisheries Ileban pendep ya ka bachelor degree in fisheries science nagano ka university lani institution harangkat ka san ma ka percentage shushu ngagerpat ya ki applicants lani ki candidates jong ka state Meghalaya bipin subha ban check hi daladin ya kani ka notification mat kumjuru pule benya ya ki instruction kumno bipin apply nak banta kini ki post ki baper hapo ka NABARD But nakabenta ban download ya ka notification ngan sabuk kaling hapo ka description box ko jonga but pila ban download da ka ba pilate hapo ka description box ko jonga. Tipi wat ku slide nakabenta ka center ka don hapo Shillong nakabenta banto iki exam kamtam nakabenta ki post baper ki bala panlai leng ba ka NABARD. Kabakadu mentang ini apa nakabenta ka salary te nakabenta ki post baper ki badon haru cheese pa atli ki post hapo ka NABARD ka jingsiu lani ka salary kan sedang nadu sau hajar sanspa shibanai hadu prap khandai hajar chispa sanpho shibanai ban nalor kate ka tulop kinang yo ru sakwi pade kijing ai subha nagaliang jong ka sorkar te ngakermen ba philayo gejingtip hakba dei bat kani ka employment news jong ka NABARD te lada pidang dei ki batmai hapo ka channel lani ki video ki jonga sungha ban page ki video ki mangala upload hapo ka silva official channel knang ba pinyo jingtip bat pinyo ke jingsutu hakba dei bat ki employment news Tisai simpan dia pergi parlok baro ngagar pada ke basurit bapinya share like but subscribe naga bantaki kubor ki bandangwan kublai shibun